Senior Citizen for Society Wangoi Chapter की तरामरी सुबह मपो khumon की तोरम ngarang Wangoi Bazar da leba Wangoi Chapter da pangthokkhre. Senior Citizen for Society Wangoi Chapter na sinduna pangthokkiba thorom aduda Wangoi SCS Minister Olukhoi Singh, Senior Citizen for Society Wangoi Chapter की President KH Sarat, SCS Wangoi Chapter की Vice President W Amutombi Singh amadi SCS Wangoi Chapter की Vice President Khetrimayum Danazit Singh na mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor na saruk yaki. Thoramadu ki makha chatharak poina SCS Wangoi Chapter ki ahanba oiriba Thomi Singh mafam da blanket su yentoki. Thoramadu ka mari lenina Wangoi SCS Minister Olukhoi Singh na phongdorakpada Kendra sida leiba miyamna leikai gi club ki natraga miyam gi yaifana ba thabak thoram tawbada angamba mateng pangduna afaba kendra ama oinaba honaminase. Kendra se gi miyamna lawu singu bada hena khudong chanaba lawmi miyamda hardback lising ahum chanba godown saduna leide adubu haidiba godown asi maikhum hangdoktri masi laibak thibani haina phongdoki. Tawbiro thaba afabadu mathang sudum prajana yarga dilu oibigani. Aduna da kayu 50 meter macha ai koi ga si board ka hau dar ni board ni na ni ha ni sor hon ga si yaro du bion lai sor hon ga se yaro du bion sigi ran ti ko to si da to pake da kun si ne theng na tri a ko jo chief minister ya theng na ra bane ai di pai mo si mana ka lai bi ki ko chief minister ipu ko ren theng na re risang ke sing theng na re aake doren road jo jendra theng na re doren road theng na re mathang na ai paung